Second foul, Young Ming. First team foul on Isabel Gota. 2 shots scored. One event. One shot. Ten seconds on the shot clock. 10 seconds to shoot. Dandoy. First foul on Wonderful. 2 shots for Jimmy Brown. First foul on Tacloban Stallions. Single. 13 seconds on the shot clock. 13 seconds to shoot. Alanya. Out of bounds, single. On the shot clock, 10 seconds to shoot. Offensive foul, number 13 from Isabel Gota. Unsportsmanlike foul, number 13. Technical foul, number 14, De La Cruz. From Isabel Gota. Technical free throw, 4, 1 thing. De La Cruz. Substitution, number 14 for number 13, De La Cruz. Isabel Gota, warning for penalty. That was the third personal foul on De La Cruz. One of them to rebounds.
Isaga. Substitution for Tacloban Stars. Landoy out in Landoy. Substitution for Isabel Goldman. Seconds on the shot clock. 10 seconds to shoot. May nanguha. And sportsman by foul, number 29. Sakris. Two shots for Young Lee. Pwede clarify. Time out. Ten seconds on the shot clock. Thailand, Tacloban Stallions.
foul on Tacloban Stallions. 2 free throws for Jimmy Brown. Substitution for Tacloban Stallions. Marcario for Boniface. Hindi lang, hindi ko. Misasa. Ipasa ko man ang old nga buwan. Ano? Ipasa ko man ang dating lineup ba? Pero tutulog ako ni Jury nga din nakamuli. 3 games na. Pwede niya pamulayin natin. Adi mo dyan. Ipadarata man ang buwan. Makaka-focus yun. Jury kaya din. Tutulog ang injury nila. Dyan na pwede natin pamulayin natin. Out of bounds. Isabel Goldbaum. Small. Tutulog ang player mo rin ako. Score. Injury tira. 63-54 in favor of Tacloban Stallions. The bias lineup. Basket's good. Foul on number 22, Dangoy from Tacloban Stallions. Substitution. Alright, Dangoy for Tacloban Stallions. Busy lang tira. Kaya manapot yan naka. Bonus free throw for Chitra. Ako siya rin ako. Kasi ano, may da. Waray. Info. Okay man na da. Oo. Sige. Dire. Ang dati nga lang, di pa sabi namin doon. Dati tutulog kami na kamulay, 3 games na. Muli pa lang yan. Dati naman. Pwede, pero ano man na da. Da. So, 14 na di ba sa iman. Puro man injury sa tutulog. Waray. Dire ka Out of bounds. Single. Again, ang hapon, kaya nga itong mga fans din na-sign sa may ilang support. Sabi No, ko ba yung yung problem na play, kinakalakan na sa mga players. Tulog na kagin siya kamulay. Mga injury na ako dati. Sige tao natin. Nag-isabit ko mga jersey ya, titiya. Basket's good. Waray tawag. Foul by number 29. From Tacloban Stallions. 29, Sackways, fourth personal foul, Sackways. Follow shot for Jimmy Brown. Substitution, Boniface for Sackways.
Tika time out. Ako lang request ko, both sides na sa court, sa imam sa court, ang mga bata, palapin mo niya, palapin mo. Kaya kapag sa mga players, pati mo na side, palihog lang, palihog. Galing na side, matabang mo yun sa mga taga-diri sa ano, sa sabi mo, basa ko mga okay. Delikado, kapag mo niya, kamakain mo sa mga players dato.